Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loy podangi sahabat aku masigi puluh-puluh sahabat aku masigi na podangi maka sahabatku angkat tamu ni kami lotane pakalabi taku angka mana ha si di sahabat Ansor pendre di mana maka iya apa suruh Allah taala ada cocok itu boleh jadi ronangi sahabat Ansor pendre di mana lisuni podangi bainena maka sayang adakah? Jadi ini kira-kira ko bahasa tadi mah kok bahasa kekinian kan. Adakah betuangana angka gatu di angka gatu pura tapas sedia? Nah kada benina ada sayang ada. Nah kada oh cocok itu. Angka tamu na suruh Allah taala tapakala bimelo itona. Nah kada benina julu-julu deng. Sengkesa dia untuk anak kami bawang si polo mi roti namo ini de tona ganna na melo kitin dari matamu pikoni jarana na kada wah taruh nih tarima bawang nih na kada pikoni na si polo mi roti na dua kite mangkala leto tu nare kotamu tabawat mande de tande na kada gampang sedia bawang nih tarima kode wah tapa mengerti to ini nah kadang ke rumah tu kode jadi lisu ni masam pejangisa pure masam pejangisa na bawa ni tamu na lo bolana atau nama deceng mak bicarin dia cinampa pure mak bicara cinampa ir punana na bola nak jadi lo kepici-pici pelan na aga koke pak jenengan jadi pegang lampu aku na kepici-pici pak jenengan na aku mau na kepici na tapa pet deh wah tapa mengerti ni bena na kode na ya engkau ni masuk boleh lalang maka ibakina dua panne isa na bakina si dia panne angka isa na si puluh roti si di panne kosong iya panne angka isa na natari o koyolo na tamuna iya panne kosongin natari o koyolo na lakaina jadi napa ni maka dalakin na nuji mapatangi tamasi-masih jadi iya tamuna na masih-masih ini punana bola nak jatuh ni manyamu-nyamu manre menyawana tamue na sengyale na mandre si bawa punana bola menyamatui nyawana punana bola pura na pandre tamunna timpa isiange pada ye timpa ni siange loy mangulu na sahabat ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de pagaga na pau tapa makadami mani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabatku maka ladda na purio pung Allah taala ia tunange pangkau kamu si bawa ni si bawa benemu untuk terima tamuku magini sangi pung Allah taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabak turungi ayatna pung Allah taala angka ayatna na paturu pung Allah taala angka toko di dalam surah Al-Hasyr ayat 9 di akhir ayat maka di pung Allah taala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah lebih napak diolo itamunna daripada alena namo mani alena maka lada na perluang iro andrewe si bawa keluargana nih kia napak diolo itamunna wa man yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nigi jagai alena pole oko seke fa ulaika humul muflihun ia na tu tahu mau pak insyaallah na palapi-lapi pong Allah taala mancaji kita mau pak rilino labi-labi pari asrmun rina pong Allah taala jadi ia tu palik seke reka saka waka insyaallah aja lalu ta seke kang nare ko angka tamu min re bolata na saba angka tu baraka na pinre na sagurta